Kada iti metlaeng aldaw manong nemi kas may sa alalaki akas ken ka kalkalikagumam ti amin manong nemi. Kaslasaan kami manong nemi nga mabanog ken mapmek amamin pinsan kenirona. Kasladag na kami lang manong nemi nan bukbukod kada di nga nagpatnag. Nga kaslawa na pulos ti makita ti sipnget iti day di nga rabiino di kat pasig ka nagmaris rusas. Kasladamok palain manong na ti akayat. Agastamat ibagbaga na kanya. Kaslay takla nga nakarik na ti kastuing klase ti ayat. Eddie. Sa dinong amintayan mo, di na balasan pailain. Sikaman. Sa dinutayan mo, idagsapsapulak. Apay ka talang agsabat kidalan ta. Tapno di kastakit ta. Santa ko mga nagsagaba. Iti napalabas. Saan nga nabalo? Kat saan kumamat mo na dibosyo. I love you, Ana. I love you more, Eddie. Manong nemi, ti panangyam amuna, kanyak, iti partido na, naganak, kakabsat na, kastamat ten kadagiti anak na. Nabara manong nemi, ti panangawat na kanya. Pacheck, kat mamatak, at talaga manong nemi, anang papusuan ti panangawat na kanya. Agasagbalinto nga may kadua, nga ayat na asawa ni Rona. Agasmet manong nemi, ti panangawat kadagiti anak ko. Tamudan, ti may panggap kang kuwana, makasasalita damaten, manunimi, yagbalinto nga may kaduwa nga inada. Manong nemi nag-birthday ni Rona, karidi nga bulan di December, the birthday na iti December 28. Kaslawang pulos ti sarday, manong nemi, dagiti pasken. Buwan. Takalpasan day ta, dimteng ti barong atawan, 2019, nag-birthday akmat iti January 5 manong name. No naangay iti Batak City manong name iti birthday party ni Rona. Naangay mat siyempre iti Libtong Bakara iti panagga-birthday ko. Iti Sinmuno, Abulan. Kaslawan sarday tinagsak ko manong name. Nakangkanayon ko daw-dawat na sapay kuma ited nga talaga niya po Diyos tinagkari nga babae nga mangipateg kanyak itong palbiyag akasmat ti panangipateg ko kenkuan. Uy. Awan pulos idi manong name iti madlaw ko nga oblag iti aglawlaw. Ta talaga nga ta kami tinagkari. Iso na laing ta. Kasapulan nga agpakada at nagsubliak dito California. Nasiputak idi manong name na tumtumuran tilwa ni Rona. Panawan na. Panawan ka. Ngayon magsubliak to. Dagos kong tong ilakad, ti papelas mo. Tapno di kastagat. Makaumay ka makapag-naed di California. Di California. Makadenam di kiti anak ko. Katalaan tumad di kiti anak mo. Tapno di natay amin. Manong nemi, kaslas di iti palubusan na ni Rona. Eddie. Kasi saan kakayat ka palubusan? Sambat ka mabalin? Alis to laeng. Apag ka nito laeng. Adak to man sida mo. Tapno umay ka na laeng. Sapay ko ba, hindi? Oh, sing-singpet ka. Agtultuli ti singpet ko. Ur-orahin ka. Papagayam, andyan nga ta digdi sumarunong mapasamak. Agpeso nga tao, no talaga nga ta nga naikari, nga isuda. Agpadpada ta nga may kadwa nga ayat. Dati mariknadang ayat, tunggal may sa ni Eddie kiniro na papagayam.
Manong nemi iti day di nga panagpakadak, nariknak, nga panangigawid kanyak, ti babae, nga patpatig ko hunay. Ngam kunakin ko na nga pagbitlahin nga pagkanitulahin. Kasla pagkirem, mapagtarikmat lahin. Nakalpasan, iti panagsublik iti California, manunemi, dinagdagos ko. Ngayon lakad, ti papelas na, tapos nakastagat ta, makadanak, makadadami isuna. Jadi pa nagsublik dito, manunemi, California, siyempre, napapanti ili ko ka nagdito anak ko. Nakidadatadamot nga nagsak ko. Nukastadan. Nasaraka mo tipudpud nung ayat. Mabali na kastanak. Nasama nga nagbali nga napudno kanyak ti inayo. Sigurado. Dado may kaduwang inayo. Ken may kaduwang ayat ko. Isuntot mangipaay, tagtultuloy nga ragsak iti amayo. Dahad, kas na kunami ken ka. Noon niya't pakaragsakan. Saan kang pulos nga kit-kit, kinakitakit. Tanuan niya tiragsak mo, ragsak mo matin nga kapsat nga anak yun. Di pulos nagsarday manong name iti komunikasyon may kinirona. Awan ti liwat, ti tawag, kang runan na una iti video call manong name. Awan pulos manunemi, iti oray may sala ko mga mangibaga, nga saan nga rumbeng, nga oray, kung saan nga rumbeng nga subyana. Awan pulos manunemi. Kapag talaga siguro, nga talagang sala nga siguro, no dikot sigurado. Nga iso tinay kari, nga kadanak ititong palbihan. Ede, tama aprobaranin manunemi, ti panang petisyon ko kini Rona, kastaon itaragsak ko nga nang ipadamag ken ko. Ha? Enton kano? Ita ka din? Dandanin. Kano? Iti bulan ti Marso, 2020. Manong nami arig na ako na tayong awang pa'y makatawan no di ka pagsumay sa atawan mo no adalang basit sobran. Dadi agsubliak manong nami January 2019 napalabas data kadita bulan taon 2020 isang tumatente umay ko panagsubli dito Pilipinas tapno alayag ton ni Rona. Manong name iti pa nag-recnak kat kaslakang kanayon na dumdumteng iti agnanayon nga namnama ken ragsak iti masakbayan. Numampay nagsangitak manon name ken nakariknak iti sahem. Arig na pagapaman laing deta nga sa ken panaglatinib. Gabutan na sa papakan nga dagos ti awan patinggana ragsak. Gabo iti may kaduwang ayat manon name. May kaduang ayat ko, may kaduan ngayat ni Rona. Tapno yung kambuklen, dadada, kan adada kagpaypeso, nga nasinaw ka naragsak, natalina ay a pamilya. Dahito nga rod, ti pagkasalita at manong nemi, kanagyaman unay-unay, kada ito nga programa, apay ko na gaboy iti dahito nga programa dir manon nemi ket isu inaramat ni Apo Diyos nga rangtay nga namagsilpo kada kami kinirona. Dito'y kami nga nagamamu kabayatan nga may basbas sa ili ti pakasalitaan na ket nagamamu kami, nagchat kami, nagvideo call kami, inayat nak agayan ayat kami. Thank you very much kada ito nga programa. Kadagyaman ak unay ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko manong name it damat na ibatik nga adal, liwliw akan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dumtungnig. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Eddie. Pagaya mo nga Eddie, ada recorded nga
kanta tinumotibiyang ang sponsoran nyo. Yan, ngayon so tinang kere ka na amin nga kanta. Kaya't ko ang kantain live. Dito nagbaling nga team song nyo. Yan. Ano man pa, binaliwag sa digiti nagpundungan nagan digiti karakter tayo. Tapos nilikas tagat may ito yun. I mean, ididamo nga may basa nito ay nagreklamo. So nga, ayan, nagsiyay. Tapos nilikas tagat hante nga maitulpo. Ayan. Kantahin nga live dito nagbaling ang team song The Eddie. Yan ni Virgie ko nakamalayang nga datay I love you. Ipatpatig ka unay-unay. Uraing kay pasumar. Kana ni Eddie kat ko namin ni Virgie. Oh, Eddie, wow. Dati ang rugyan ti amin nga usad dajay kanta tinimotibiyang nga inisponsoran da. Ayan. Ipalubos yun man. Sa inakantahan nga isagot ko para kadakwada. Kan kasamaten nga maisagot kada kayo nga dumdungeg. Sa pwede ko ito'y amanda may tapala nga sa ngayon. Kapanan na. Ito na yung nasuwan na. Okay, para kada kayo. Eddie and Virgie, kan kada kayo amin ka dumdungeg. Sika laeng Virgie Tiyay ayatek iti napudno Uray yadaton ni jay tanem ko Sikalaing yakuti ipatpatin ko When yakun mamati ka Uray ka ipasumar Saksi niya ko jay langit Kedi kan tupulos biya ko nga aglatingin Kadagadi madamang agbibuya ka na tayo. Thank you very much for watching. Into nabigat papagaya mi, padanan nyo at ipakasalitaan ni Senyora Ageda. Iri pa ng isurat ni El Amor Verdadero na napili ang best letter of the end of the year. Kahit into no lunes, sinton to amuen no anya pakasalitaan ti mapili ang best letter of the whole year 2019. Babayan ka di Board of Judges tayo. Fernando Jan Bareng, meraan na pakundudang Perlita Agripay Manchas. Kantalo kami dito studio. Pakaraman ng tinunutubiyang being the chairman ti Board of Judges. When di akong mamati ka Urain ka ipasumo ayo ka na puluan, orain kay pasumar. Ngayon sponsoran da Eddie Wow kan ni Virgie Maranana Mawid. Ngayon tayo sagot kadakwada dejayng kanta. Namagaya mi, di kita madamang magbubuy ka na tayo, di kita comment. Thank you very much iti pa nag-comment yo. Kaya, hindi basahin din rekomenda na niyatik makunada. Iti na ito'y pakasalitaan ngayon tayong basa.
Hindi tayo makapanintay pa. Pagkitaan tayo. Yan, di naman mabasa pa pagkayam na kita komenta. Nice story. Happy ending. Ito mabasa tayo. Karena kita komenta. It's the matter. Pagkayam, thank you. Kada kayamin nga nag-comment. Thank you kada kayamin nga nagbuya. Maraming salamat iti pugoy ni Anmore Egonoy nga may mismo ritoy. Kat pamakana tayo nga ayog gamsat. Ngintay idanon. Ito. Dito tayo susanantang agpakadang pamakadang ayog gamsat. Itay kat intay nagkararag nga nagkidaw iti panarabi na Apo Diyos kada tayo. Kita siyempre hintay matagyaman kayong kuha na kita adalat ta kang kanayon ni Jesus kada tayo. Ni Jesus adalat ta adan tulay. Pamakadang ayog lyrics and sponsored by Fernando Chanbaring. Kantahin ni Geraldine Taen. Jesus agyaman na ti ayat nga inpaay mo dito'y abiyang padas sarang tek amin ketag serbi at ngem nubiyag mon tun ket rumigrigat panagnam dito'y rabaw daga ni Jesus sedan tulaeng ayat nasan agbaliw bendisyon ited na ni Jesus sedan tulaeng mawanan kat namnama Jesus ayaten na ka nagkasalana po ka umunti amin agkararag na lipat amun ni Jesus sedan tulaeng. Tiyempot di day umay ti Diyos laeng ti tangadem pasaray kapoy mo't umay pamatim ti apo na pukawen ngem no biag mon tun ket rumigrigat panagnam dito'y rabaw daga ni Jesus sedan tulaeng ayat nasan agbaliw bendisyon ited na ni Jesus adan tulaeng lumawanan kat namnama Jesus
siyempre, kinaduwata nga nagserbi ni my one and only Mami, Merlin Pascual Ruiz, stamatan ka ni Sharon Ruiz Gaviria and family, Nemeris Jr. and family, Nemelin Ruiz Ojerio and family, Ken Tisibubukel and Nemeris family, Nemeris Studio family. Thank you very much, Gabsat. Gagaman tayo ka na pa Diyos. Dato yung atawan, sinarabot tayo, iti kaanda na kita'y may nakibaro tawad tayo. Iti pamilya ni Abirat Arnel, ni Christine Laguardia, dada. Agraman na tayo duwang anak na ni pamilya ni Kiko, pamilya ni Janice. Yan na kita'y Pascual Clan nga adda ti abroad nga nagbakasyon da para iti 60th birthday ni Christine Laguardia. Nga maselebraran into no 5. Yan kastamatan reunion into no bigat. Grand reunion di Pascual Clan into no bigat. Panagtitipon, di pakabuklan iti anak, manugang, apoko ditood, di Laureano Pascual Sr. Kundi di Francisca Ansis Pascual nga naganak ka kini Mami nga nakikatugang karsata. Yan. Tanto maangay nga reunion into nabigat iti Pascual Clan. Okay. Padanan nyo papagayam iti pan nakay-upload ti part Ador Salvador part 2 chapter 23. Yan kastamatan padaanan dita kahapon lamang manong name iti Bumbu Radyo Lawag alauna. Mabuyadak iti Facebook ken mangegdak iti radyo. Ken padaanan nyo dagiti kasinsin nga Arsen Agustin Kenemers Jr. alas 2 iti kumusta kay Kasin kaya nagsubliak to palubos na po inton rabi iti programa Uncle Mission All Right. Bye-bye na po and God bless. Nukasala na po